Nigikeno gitangitaririka oho njera-ini ya Murang'a magikungũĩra kurekererio kwa umwe wao. Hana Ngina aikirio ngono ni undu wa gutabania biacara cia magendo. Umuthi uyu akiuga ni agarurukite akihoka ati andu a nyumba na arata ake ni mekumwamukira matekumwamuka. Matikangue ta mundu ndokire ngithukira njera. Asa ti guthuka thukite. Huku kunaitwa kurekebisha na haki. Koguo manyamukire wega ota mundu otao tari ange uria twatiganire ndithukite ni kurekebisha. John Maina onake no muoho njera-ini no arerigirira kurekererio mwaka ukite. Nginyitwo 010 ngioho miaka 12 ndarikia kuohwo ri ndiateire mwihoko ndebundithirie wira wa mbao ndina grade 3 nginya 1 carpentry na rangi grade 3 na 2 paint and decorator na riu ri wira ucio ni ndirerireria muno ndainuka mwaka muku ri ngiena hoti wa kwambiriria wira ucio tondu mbere yo ndurite ndutite wira wa cibarua cia gucimba. Nake Daniel Karaja aikirio ngono ni undu wa wendia wa bangi. Tuika ndona maundu maranyonete njera ino ni maundu ma kurekebisho ndoimara kuu no nduike mundu mwega koguo ni no ndathi na mbere na kwiyumiriria ngoiga tuima guku turute wira uria uteguturehe njera hindi ingi. Kuringana na Biston Madegwa umwe wa arugamiriri njera-ini no mamwe ma maundu maria oho mabundithagio ni wigiririku hamwe na kothi cia moko niguo kumateithiriria riria makauma njera. Wale wafungwa tuko nao tumewapitishia kwa programs tofauti. Tumewafunza skills za ukulima, tumewafunza kwa skills za ufundi tofauti. Ni matarajio yetu ya kwamba wale watakapotoka hapa, wale ambao wanaenda next year, tumewafunza, tumewacancel waende kufanya biashara zao na vile waende kuwa wananchi wema wasirutie makosa. Oho ni oritie andu a family na aria marigicĩirie oho aya kumetikira na kumonia wendo riria marekererio. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wadurwa.